Dyma siop y pentre. A mae hwn yn cael ei noddi gyd gan menter Llanfrothen. A nhw bu'r adeiladau yma i gyd. A maen nhw'n llogi nhw allan. Mae yna siop wallt, mae siop solar blinds a siop therapies ar y pen, a wedyn mae siop y pentre. Ga i gael un o heina? Pam ga i un o heina? Marian, di'n enw fi, dwi'n byw yn Llanfrothen ac am ryw ryfedd reswm fi sydd wedi cael y newis i agor yng ngheg fawr prynhawn yma. Oedd neb ar y pwyllgor y plwy yn teimlo bod nhw rhy shei i wneud o, a wedyn dwi wedi gorfod wneud o. Can I welcome you all here on behalf of Llanfrothen Community Council, who started this project a few years ago now. And we'd like to welcome all our guests, our special guests, villagers and friends as well. Wel, gyfeillion, i ni wedi dod yma prynhawn yma yn arbennig i lansio Llwybrau Treftadaeth Llanfrothen. I'r rhai o'ch chi sy'n byw yn Llanfrothen, da chi'n lwcus fel fi achos mae'r lle yma yn le hyfryd i fyw ynddo. Yn arbennig o le. Cychau'r gog. Look at all the bluebells. Amazing. Look, I'm sure that's a cottage. Gwych. Mwy rhywun. Tyres at the top calling you. Hi, Taith. Anyway! Iawn! Moelwyn, stau moelwyn a cnicht, de. Molwyn mawr. A moelwyn bach, ia. A wedyn cnicht. A lliwedd a wyddfa. Da, de. Gadael yr ail godwyd. I think we'd hear about it. I've heard. It's never happened. I've no idea, but not as far as I know. No. I think I'd have heard. Like this. Yeah, it's beautiful, isn't it? Okay, man, just a little film. Wat dat brengen bij een pak voor weg vandaag. Ydyn ni ddim yn talu. Try it out.
Framing views, isn't it? Yeah. Azaleas ar ei gorau. Hostas. You and the Max is on! Now just you one. Mae hen gatws I Plas Brondanw. Awr mynd I fama wan. Yn y camera mwy na hwn.